na just say one more na contempt this is adwo etete the nyame dia 7 so studio service na mo from alas chiremu na yeko dia na si o okoye na so kobo ojo safo mra na say no de ne ka wo contempt but betimi a chi obi a bet senet na de ne kroma say obi a ye be chi bia gabi sanity ebi ye djuma boka de bia ana wo obi a wo me bia wo beko akofa ayire chi kwa kobo tutu wo ire chi wo iri nyumi yanya ohi bebi a me koye ya ni kura mepa nti ade ne ye ho mo mani mo hale oni owo din ne ye wo ye wo ni owo din ne ebo enti ye bo din ayen ko obi akoye na se keke nje ni ye ko ye ko mo no content adwa dro betem odi take it from me adwa beko Zara ma beko Zara se no dwane num le na zanse ma zakoi nim ye fisro ba ono ko se kufu na nkasa minim so kwa koye arrogant e wo judge na mu kwa me kufu so ye arrogant lawyer ba wo de ade ba o me akra na msen ko mo mfa ne ka contempt na so ono so ko yi na si o After a long while, lawyer Adwo Asafo, the lioness, are making the first post, and in that post, or reclaiming Dome Kwabena seat. It seems like this is just the beginning of the year for lawyer Adwo Asafo because we may see any baby. Na ebusia, and same be a cost lawyer Adwo Asafo ebusia mo ready kind, and so the man dying a knack of naka say. Sikebi omo contribute here towards the late Safo Kantanke ye na nyamba so no omo ojo musika. And afi enjansha na da Adwo Asafo aso say ontumi nsie ni papa the late Safo Kantanka a wo twifa aso sie ni papa no obi ehwe nim say die na mra e wo kafa ho ene alestete abedi hu nkomo e de mu chiremu aba say osebo lawyer Adwo Asafo and even Embura Kristo Asafo ni enkohwe ni a ekoso na fe yentie alesete enso samo a wa be kan fa enjanse no ye ko ba bisi ya sade ko enti ese wo mu ye esika pa na sanse hu on to se ye birthday ye beji wo se ye nya di oji anim am ye hu se bibia ye pepepa one cd yen galeria ko ye ni bi se wo ma fasika na ye ne ka se ye ma ye be se wo go be ye ji ye esika se wo papa wo ye na wa nye na ye na wo be di no abedi ni birthday eye ni anya ye sika ya anya ye sika na ni bi so sa be dia dia ka wo fa ye sika ma ye o mo pe you for me tonight share date ni ma say 30th for the answer it is a 30th for answer na na say ye na ye okay adenti na ye ka be o yes our next young consul maybe the cardboard bag for the sake but my catch say tape likiwa but strong Debbie fatu na audio ni ebebo wo court na akere very well then e ho na sem bom okay me enko the second way that probably the last so na so ntemu emra details e was akwan no so minu mienu ye nya lawyer for the ba do ma kam ya chen say ye free di contempt na che say court no ahye bibi ye nye bi say now so do person nye ne sa contempt ye nim crowd 2012 for people including mini pay the late former forestry guy friends Sir John was a baptism of fire. Okay, entina eno no de enta de we betu ne se enche na yen ankasa ye papaya de nyina the late Professor Emeritus Kojosafo okọ ne krechi so na samamre mu se be ye penokra be ne ye ne yi ene de ke ja obi kan ye buhua mu nsense ene manso kakra ntino ekoba se ana court ne ba be ma ba kokojo ede njanhye koto so se eyi no ma yenye na onte se court no ede sebi ni verdict ebeba mu enye na so no de ewe hu ana se ye maame Adwo Asafo ene owura ye friend Osebo Zara man
afi ma me ode ajagraja na nankasa boadu ene wo mo nankasa boadu de ne wan hwe a ase wo de odi dia ye nyim film nti na me because me de minya nanka wo de nankasa boadu aka contempt okay wo mo pese wo mo be ne sa alright wo ko ji nchia we yi na se se ni pa ne do so be ye hu obi o ma ye hu wo ne ya mo contempt okay nti wo ma wo bom di obi abedem very well enti no wo ma be chakra take it from me okay wo ma bom di no eye ko to e friend contempt noise na se contempt this ajo etete nti nyame nti a 7 so studio service na mo from alas tremu na yanko die nyina so na wo mu to si say you know the next Friday me de we never to so me de documents no ebe to so ma wo hu say enye kasa keke okay ajo asafo aye contempt sisi o se judge no nyane nua no atwa nti o se atwa judge ni ti some who say would asa or no ayeka until the video is there until maybe they ma appeal to Chief Justice so no na pension or person tina ho na a judge from Supreme Court, High Court, Supreme Court, Appeal Court, High Court, Circuit Court judges no yem form say that is a judges no omni wait say judges ni wait the any na omote ho ye den nti baf boni wasade se utimi go mrane ma ho kwan court ni nyina ya odia Chief Justice court ni na ya odia enti obi atimi ababonten na adwa ababonten abesta say court no nka hu ba besta say we twa judge ni ti judge ni obia edia ene necessary baf boni se ma anya hu bibia dia ene na media masama American say your friend say enye such a sense say yes akra say yes akra nti ye asoma make nyina say you raba for boni o ma ye hu say before say before to we Chief Justice no enye position ketwa lawyer for ni judges ni nyina obi ehwe wonim because o ma bu court ni nim ase judge no tese o ma bitter judge no o ma ye judge ni kan kra nti say mo se bibie ni hodia ba o mi akra na mse nko mo mfa ne kan contempt no so no so ko yi na se o ko yi na se ko bo o Joseph Mra na se eno de ne nka o mo contempt o betimi a chi obi abek senet ne de ne kroma han se obi an ye be chi bi aje bi se sanity ebi ye dwuma boka de bia ana wo o bia o me bia o beko akofo ayirechi kwa kobo tutu o yirechi o iri nyumi yenya ohwe bebi a me koye ya ni kura mepa nti ade ne ye ho mo mani mo hale umi owo din ne ye wo ye o ni owo din ne ebo nti ye bo din ayen go ho bi akoye na sikeke nje ni ye ko ye ko mo no contempt adwa dro betem udi take it from me adwa beko zara ma beko zara se no dwa ne num le na sanse na zakwe ni mi fi soroba onu ko se kufu na nkasa minim so kwa koye arrogant e wo judge ne kwa me kufu so ye arrogant lawyer ba wo de ade ne wo so wa draw the case no wa draw back but or draw the edition e be mo se court otumi so wo so say adwa so twa judge ne ti ena zara man so dwa ne no mo chiri no masre sara sin kofu yi unim ni fi soroba ko ma sheda de eche zi adwo no ni fi ekro ndime na court ahwehwe na omu nyane nsevo no ma yeso hospital service nti no yene de wa you the application what they need tough only take it only how be tie ni track ke be only wait woman na ko se me pese kwa me kufu ko kire ni power of so lawyer ni so we say oh yeah officer in court a law practitioner inti adwan so a law practitioner and wakojina ho aka che judge say judge fo asem free me so ko me na papa yi matiuti ma ye yi no inti we can go to hell but you can go to somewhere you shock but mo say ye bi mo ye just ye terror to ni ye delay wo ho say yes o delay with a fire ja inti nani bibi anya me asama me ode omde no betum
we so contempt we nye contempt e be ma say your friend say your amount 500 penalty unit there be your fine for prison na me de ho tiru kakra be ba nti ene de warm up but so mo tese bibi ba some do mo ye dede na obi aye din no bi ehwe but me de me mom just step off but some tell say bibi ba ne nam kwan mu no edu chen o mo ntimi nyina no na me ken so no o mo ye nyansafo no de o mo nim se no ampa bibi ba because the person much justice no hu say court ni wotumi se chief justice onye hu power o man no dia mano a kofo bebreye gam se yade ne ntumi nkwana ne dia ba tingofo bebreye na wo de onye de kra nse lawyer ni o ne o de ise John no atubiza wo de obi ade enye ne ya se wo de wo ye lawyer o lawyer practitioner na wo wi anka yedin e wo sansa ka cha judge nse wo twanti o grant amafo be kamu just say ansana bosumi kura bi wo no you hear for mo beti ho asa enti we dey me dey maboma yesa no ma bi so se dey yeah ma bottle my bibi kakra bi na atu ba o proof document bi a mo ye mo be hye mo enti ene dey ya di bia bi ya be ye wo map mate all right okay enti na no Sita TV so any dey na ora let's kind warm up enti no ono so dey kasa with facts and figures and of course tapes and other documents enti na we admire you go details of it enti no na yenhwe because contempt no ehun eye enti no e hwe say dey kwa akusia lawyer for ni judge for the transfer na ibehun but make sure say contempt the court see bibia no ayo gina no ayin pepe na call baby eti ebusia weni nia ekoso on social media with regards to lawyer Adu Asafo and after no Crystal Asafo Mrs. Messel say so adventure bia wo bia no over drop on the comment section down me na so wa subscribe on page you know me adoma no so na me upload bia to na unsa ebetumi aka akra